Kini kedai ke Akahsvani Shillong ke kubur ban puli dailu satasim. Kini gilong kimat bakongsan jong ke kubur. Pak jeng ai kublai ke Presiden Draupadi Murmu ya kibriu jong kari India haka jing rakhe ya ke sneaker pang ki kentai shitalup ke pertai ke International Women's Day. Ya pediang Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ke khusnam Honorary Order of Freedom of Barbados nak sorkar Barbados. Bat pelat ke yang darbar tauan ke Meghalaya ya ke mangtengka Meghalaya Appropriation No. 1 Bill arajar arpausan nin kesengi. Ka President Draupadi Murmu kalapha kijing ai kublai shikibriu jong kari India ha ke jamit shua ke sengi kerpang jong ki kentai shitalop ke pertai ke International Women's Day. Hauker wo jongka ke Presiden Murmu kalaong ba ke International Women's Day kadai ke sengi ban burom yiki kam bat kijing la kenjo jong ke bor ki kentai ba ya kijing no senyang ba kerpang jong ki syakari bat ke emlang salang. Kalaong ki kentai kedai ke nongrim jong ke yeng ke sem ke emlang salang bat kari bat kila job ha ke ban penwandur ya ke long brio jong ki ha ki liang ba per wat laki hap banya kendu bat mat di kijing baharukom. Ka Presiden kalaong badang don kam shibun ki aka ban le khnang ban pen bha bat kan tiu ya ke yok ka kot ke emlang salang jong ki kentai. Kala kentu ya iwei pa iwei ban kular ban thaw ya ke emlang salang ha ka ba ka kentai kan sungshan bat yo marangkat ya ki lat ki kabu bakin ki shaprang. Ka Presiden Murmu kala ai kublai kitbok ya baro ki kentai ki balakan jo syakathong ke jingjom bakin yo ya ka lawai ka ba pranai. Menteri Rang Badu Narendra Modi hinin kesengi ulapan pau ke jingsngu ya ke sorkar Barbados ya ki brio jongka ki bela IHU ya ke khusnam Honorary Order of Freedom of Barbados. Menteri Rang Badu ula IT kerpang ya ke dek buram ula yo syaki iwei point saw billion ki brio jong ke India bat syaka jingnya dai ke bajan hapedeng ke India bat ke Barbados. Lapdiang ni akan ke khusnam do Menteri Khana katanat ki Kambari Upabitra Margarita nak benta Menteri Rang Badu ha ke jialang ke Bralong ha Bridgetown Barbados. Ka President Jong ke Barbados ke Dame Sandra Mason kala ai akan ke khusnam ha ke jia don lang ke Menteri Rang Badu ke Barbados ke Mia Amor Motley bat Menteri ke Kambari Ukari Simmons bat kiwede ki he sorkar. Menteri Korbari Amit Shah hinin kesengi ulaong bakitu kibiele ik examine jong ke Central Armed Police Forces CAPF kila banjit ya kanu ke jat ktien balabu haka 8 schedule kentup ya ktien Tamil ka 8 schedule jong kariti sinshari kari India ka itu ya ki arpu artli ki jat ktien jong ke India. Amit Shah ulong ya kani ha ke jing rakhe ya ke racing day ba sanpon rio jong ke Central Industrial Security Force CISF ha arakonam ranipe ha ke ba ula pliru ya ki katu ke ni project pelat pat ba ya ke CISF journal ke Sentinel bat shim salute ha ke parade. Kani kedai Akahsvani Shillong ke bon lam chapi ya ke kubur. Ka yang dobar tawan jong ke Meghalaya nin kesengi kala pelat ya ke mangtengka Meghalaya Appropriation No. 1 Bill arajar arpusan kenang ban penla ya ke sorka jela ban say ya ke pisa ke balong arajar sispa kendai kelur sau polak sau po arajar nyau spa lai po sau tengka na ke Consolidated Fund of Meghalaya na ke benta ke senam mangtengka arajar arpusan. Habawan ra ya ke bil Menteri Rang Ba Konrad ke sangma ubabat ru ya ke tenat pelatengka ula pentip ba ke pisa ke bansa say na ke Consolidated Fund of Meghalaya kan penla ya ke sorkar ban siu ya ke jing siu ki badai ban siu hapo ke senem mangtengka ke bankut ha ke lai pawai tarik menta ubenai lebih arhajar arpusan. Kum shibenta jong ke jing temu ban kersha ni ke samla jong ke Meghalaya
Menteri Rangba Konrad ke sangma haka jingkren jung haka dorban mangtengka ulapelat ban pentrekam yaka Chief Minister's Scholarship Scheme kaban penmento ya prapo hajar ngut kisamla puli haka jella nadu kasnem mangtengka kaban wan. Lengba kani ke scheme kisamla puli balapas metrik kenyo hendriyo hajar tengka shisnem kum ke jingkershan yaka jing puli jongki. Habakren hakinong thok kubor Menteri Rangba ula pensyayaki halor ke nika scheme batong baka nika baybam balatip kum ke CM Scholarship Scheme kan yarap yaki samla puli bakin betangi ki jing puli bakam shaneng. Ula ongru balamang saupo praklur tengka na kabanta ka project kaban sasdang pentrekam hakasnam mang tengka kabanwan. Deputy Chief Minister ke Meghalaya bapen yakatana transport ubasnya bhalang dhar henen kasngi ula pentip haki yung dorbar thawan baya mentahi kakat ling sun baljek kampat rekam AA kesoka jela kadang kren bat ke Airports Authority of India ban pentrekam no yakini kakat ling sun da ke bapenya dekiling sun badon arpau teli ki jakasyong. Ulong baka jing he jong ke jaka balayo na kabentaban penbha penya de kakap lingsun kalong aspa khatwe point iway lai akar kat ba ka pisa bala penlut hakabasiu bajaka hadu menta kalong lai klur san pho nyolak khandai pho nyo hajar nyo spa nyo pho san tengka. Haba benrap ya ke jubab Menteri Rangba Konrad ke sangma ulong baka sorkar kalakut jingmut ban pentrekam no eka katling sun baljek bat unsapen heru ya baru artli ke katling sun ke umroy bat ke baljek. Menteri Rangba ke Meghalaya Konrad ke sangma nen kesngi ula pentip hake yung dorbar baki don lai po khandai ngut ki consultant bat hendreu po khandai tali ki consultancy firm baka sorkar Meghalaya kala shim ban pentre yaki haka ban penkre yaki detailed project report na ka banta ki project baper bat ki scheme haka jella. Haba jubab ikijin kali jong tukhat kalyang persha uba bright stalware marbanyang uba kwa bantip ikijin dan ki consultant bat ki consultancy firm hakajalla umenterang ba ulong ba ke Meghalaya kalaba kalayok pediang ya kepisa aspa klur tengka lengba ke challenged base destination development scheme kabalong ke bahedu bakanu kanu ke jella kan yo dai namar ke jingbian ke jingtho ba jing ajingmut bala ai da ke sorkar jella. Rengkat bat ke pertai barok kawai ke District Legal Services Authority DLSA Ribhoi District da ke jing snok tilang bat ke nongpo area Women Welfare Association nawa kala penlong ya ke jing rakhi ya ke si kerpang ki kentai shitalop pertai da ke program pensung tu bat pensai halor ki an baper kamtam ki tu ki biade bat ke jing penkup bor ya ki kentai. Ikong Imar Bakodor Lingkhoy, Chief Judicial Magistrate bat Secretary jong ke DLSA Ribhoi ila pasat jingmut halo ke jingla banyo ke jingarap ki biadai bat ka an klem don kam siopisa bat ke jing don kam banyarap ki priu haba ki don kam bantip syapang ka an. EB Marai, Assistant Legal Aid Defence Counsel Ribhoi ila kren halor ki kendon an ke biadai ki hok jong ki kentai kat ba Dr. V Shangpliang ila kren halor ka koit ka kya jong ki kentai. Ban penkut iko kubor sa sisien ngan pensngau ya ki mat pakongsan. Pak jing ai kublai ke Presiden Draupadi Murmu ya ki brio jong kari India hak jing rakhi ya ke sikar pang ki kentai shitalup ke pertai ke International Women's Day. Yok pediang Menteri Rangba Narendra Modi ya ke kusnam Honorary Order of Freedom of Barbados na ke sorkar Barbados. Bat pelat ke yang dorbar thawan ke Meghalaya ya ke mangtengka Meghalaya Appropriation No. 1 Bill arajar alpausan nin kasi. Kapto ko kubor ke lakut na ke Akahsvani Shillong haka po prabaji ngin so bat ke Akahsvani Delhi na ke benta ke kubor ke ketin Hindi ban penbut bat ke kubor ke ketin pareng haka por pra katsan minit kini kedai ke Akahsvani Shillong.